Assalomualaikum do'stlar. Bugun biz stakan soat bo'lamiz. Mындай men Darxan bastaylik. Birinchidan appenisini basamiz. Deyarligini ketib uchun delete klavishini basamiz. Yuqorida add ditini basamiz, meshni basamiz, unda kirklarni basamiz. Tumindagi add kirklarni basamiz. Altıga salamiz. Şunu tapda basamiz. Yuqorida 3 birini tanlaymiz, o'rtasindasin. Şimdi yeni basamiz. O'rtaga meshkisini, o'rtaga do'ngaligini taptirib tumenga tushiramiz. S basamiz. S klavishini basamiz. Şimdi tutaylik. Y klavishini basamiz. O'ng jaq meshkini yer basib taymiz. S basamiz. S klavishini Şimdi kishaytamiz. Tumenga tushiramiz. Yeni basamiz. O'ng jaq meshkini basib qolamiz. S basamiz. Tadi yeni basamiz. O'rtani istaymiz. M klavishini basamiz. 8 center basamiz. Kesimiz chiqyapti mana. Endi o'rtalarni bilan kesishamiz. Men loop yani kesishamiz. Yuqorida shu birinchisini tanlaymiz. S klavishini basamiz. Meshkini sol jaq klavishini basib chiqamiz. Tumen tushiramiz. S basamiz. Gajni ключ basamiz deymiz. O'ng jaqdagi add modifier tanlaymiz, basamiz. So'ng surface basamiz. Ikki salamiz. Qaytadan shaxtalamiz. O'rtasini yechamiz. O'rtasidan kesamiz. Tarif kesamiz. Yuqoriga ko'taramiz. Ta'sirdan tutamiz. Tapda basib taymiz aytdan. Tap yönetsin. Add modifier basamiz. Solid width basamiz. Chiqarik. Bundan yuqoriga qo'yamiz. Basamda shade smooth basamiz. Sigam chiqdi mana. Segment qo'ydik da. Apple basamiz birinchidan, ikkinchisidan basamiz. Yuqoriga ko'tarik kichkina. Ishni altirishga chayikda solamiz. 8 basamiz. Meshda eco sharing basamiz. Ana shuga solamiz. Yuqoriga ko'tarik. Charigimiz gladko bo'lishi, subdimiz smooth basamiz. S-pen kishaytamiz. Fizikani solamiz. Read board ditini basamiz. Read board basamiz. Stakanni qulab ketish uchun passivligi solamiz. So'ng stakanni sovuq qolib turishi uchun shift basamizdan meshga solamiz. Qayta animatsiyani o'zgartiraylik.
Стакан түсүптүр. Енді добумузду көбөйтейик. Нумпад 1 басамыз. Добумуз али үлкөн сатып кичирейик. Алтыны басамыз. Ажозу кесим. Биринчи материал салайык. Алтыны басамыз. Эш алтыны көбөйтчүбүз. Фулваны басамыз. Тартамыз. Кайта алтыны басамыз. Шилтейик. Стакан салынды ішіне. Компьютерім қатып кетті. Топқа әлді түс беру үшін шейдингке барамыз. Любой топ таңдаймыз. Shift атын басамыз. Color ramp деп жазамыз. Color ramp. Object деп жазамыз. Object info. Random дегенге саламыз. Линияның орнына constant саламыз. Енді әртүрлі түс береміз. Қалған түстерін беруіміз керек. Қызыл салам, сары салам, тап плюс басамыз. Көк салам. Қызыл. Сары. Түсті бердік. Стаканымызға материал салайық. Қалған түстеріңізді беруге болады. Мен дейтін бір ақ салып қоямын. Ұнаса лайктан басып кетіңдер, каналға кіріп кетіңдер.